ntlhanu wa vanuna va ya ekhoto le Mpumalanga hi swihehlo swa ku hisa tilori. Varhangeri va African National Congress va tsundzuka khale ka xandla xa matsalani Jesse Duarte. Kasi ka mitlangu Banyana va ri va lulamile ku ya eka ntlangu wo sungula eka mphikizano wa Cup ya Misava eAustralia New Zealand. Okay, nkarhi nakambe lama mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Ntlhanu wa vanuna lava hehliwaka hi ku hisa tilori eMpumalanga a va ri ekhoto le Emelo. Lava ntlhanu ku nga Nelson Shongwe, Sibusiso Mthethwa, Fundile Mpondo, Mafika Sibani na Nkosingphile Gumede va hehliwe hi ntlhanu wa milandzu ya ku katsa ku onha no phanga. Va ha ri xitokisini naswona va ta tlhela ekhoto ku ya kombela bail vhiki leri taka. Ntlhanu wa vanhu lava hehliwaka hi ku hisa tilori a va ri eboxini namuntlha. Va ni malembe le xikarhi ka 28 ni 61. Va hehliwa hi ku hisa tilori. Va langutene milandzu yo phanga, ku onha nhundzu, ku ringeta ku dlaya no luka makungu yo onha nhundzu. Mune wa vavanuna lava ku tshemba leswaku i vachayeri va tilori laha un'we wa vona ku nga khale ka muchayeri wa lori. It can't be only the 5. We are looking for more of them, and we are quite happy with the proceedings from the court and the postponement and the keeping of them into the custody. It shows that the law of South Africa is serious and is doing its work. That's what I'm happy about. Kwalomu ku 20 wa tilori ti hisiwile eMpumalanga, Limpopo na KwaZulu-Natal. 9 wa tilori ti hisiwile emagondzeninkulu ya N4 na N2 exifundzeninkulu xa Mpumalanga. Va hehliwa vanharhu lava ku nga Sibusiso Mthethwa, Fundile Mpondo na Mafika Sibande va hehla leswaku maphorisa va va mbeyiterile. Ku vekiwe maphorisa ni masocha emagondzeninkulu ya tiko ku sivela ku hisiwa ka tilori ku ya emahlweni. Maphorisa va ri karhi na vanhu van'wana lava nga ta khomiwa hi swilo leswi fanaka. Swatetano nandzu hundzisela eka siku ra 27 n'hweti leyi laha va hehliwa va nga ta endla swikombelo swa bail kona. Holobye wa gezi Khosiyentsu Ramokgopa u ri load shedding yi ta hunguteka vhiki leri. Ramokgopa u ri stage 6 xa vhiki leri nga hela xi vangiwe hi ku tirhisiwa ka gezi ngopfu laha tikweni tanihileswi a ku ri na xirhami. U ri swi nyanyise na hi ku onhaka ka michini eswitichini swo hlaya swa gezi. Holobye Ramokgopa u ri michini yo hlaya yi lunghisiwile naswona yi ta va yi karhi yi layitiwa yi sungula ku tirha nakambe vhiki leri. Grid ya rixaka yi tama ya ha ri ekhondzweni laha tiyuniti ti nga ha tsandzekaka. Ramokgopa u vula leswaku ku timiwa ka gezi leswi nga kunguhatiwangiki swi vangiwa swinene hi ku onhaka ka switirhisiwa swa vuhumelerisi bya gezi ni switirhisiwa leswi nga hlakala ni malahla lawa xiyimo xa wona xi nga xa le hansi swinene. U kombele ku khomeriwa eka ku timiwa ka gezi leswi a swi nyanya vhiki leri nga hundza leswi nga tlhelela eka stage 6. U ri xilaveko xa le henhla xa gezi ni switichi swa gezi leswi a swi ri na swiphiqo i xivangelonkulu xa ku va Eskom yi tima gezi ku hlaya. Hambi swiritano Ramokgopa u vula leswaku switirhisiwa swo humelerisa gezi swo tala swi tirha kahle vhiki leri leswi nga ta antswisa mphakelo. We're able to recover those resources, both the diesel and the water, and we have returned some of those units, and that's why we're at lower stages of load shedding. We're anticipating that in the next 3 days we'll return an additional 5,000 megawatts of units into operation, and that gets out of this situation of higher stages of load shedding. Hi le tlhelo Eskom yi vula leswaku ku yisiwa ka vuthu eswitichini swa gezi endzhaku ka swiviko swa migingiriko ya vugevenga ni swin'wana swi tswale mihandzu. Eskom yi ri yi ve ni swiviko swi nga ri swingani swa ku onhiwa ka swilo eka xiviko xo hetelela xa nyenyanyana. Eskom yi vula leswaku kusukela ekusunguleni ka n'hweti ya Dzivamisoko lembe leri ku vikiwe milandzu ya 490
7 emaphoriseni laha 467 yi nga le ku lavisisiweni kasi ku khomiwe 44 wa vanhu. The last, in fact, sabotage report, sabotage incident that was reported was in February. So obviously, right now we are experiencing petty crime. Then there were cable stolen. In the last, from the 12th up until the 16th, there's about 3 cable theft incidents that were reported. But obviously, with the SANDF being there, we managed to arrest those perpetrators. Eskom yiri ku timiwa ka gezi swi ta hungutiwa ku ya eka stage 1 na stage 3 kusukela mundzuku hi awara ya 5 nimixo tanihi leswi michini yo humelerisa gezi yi nga le ku tirheni. Ntengo dlawa ka senzo meyiwa wu ta sungula ehansi hi vuntshwa mundzuku leswi tisisiwe muavanyisi lontshwa eka ntengo. Ntlhanu wa vanuna va hehliwa hi ku dlaya n'watipala wa Bafana eFosloras evuxeni bya Joni hi lembe ra 2014. Tanihi loko ku vikiwile vhiki leri nga hela swi tiyisisiwile leswaku Ratha Mokgotleng i muahluri wontshwa ka ku tengiwa ka nandzu wa senzo meyiwa. Ku vile na maveriveri ya leswaku ku ta va na muahluri wontshwa endzhaku loko xandla xa muahluri Obrili Dwaba a tivise leswaku muahluri Chief wa Maumela wa vabya naswona swa kanakanisa loko a ta tlhela ekhoto hi xihatla. Muahluri wontshwa Ratha Mokgotleng u tiyisise leswaku ku tengiwa ka nandzu ku sungula hi vuntshwa. Leswi vula leswaku vumbhoni hinkwabyo lebyi nga huma enkarhini lowu nga hundza a bya ha pfuni nchumu. Mokgotleng u languteka a lava ku tengiwa ka nandzu ku hatlisa tanihileswi magqwetha va nga nyikiwa namuntlha ntsene ku tilulamisa leswaku mundzuku ku tengiwa ka nandzu ku ta sungula. The evidence which was led in the previous trial, it's a nullity. Court will postpone this matter to tomorrow at 10. Magqwetha va hehliwa va endle na xikombelo xo hakeriwa hi mfumo eka legal aid tanihileswi ntengo wu sungulaka ehansi hi vuntshwa. When you are in a situation like this, the only thing that you need is justice. You don't want to hear about a lot of stories that the case starting afresh. We understand all those things, but there should be a balance between the justice system to say these are the victims, these are the accused. There must be an effective way to find justice in a way that is fair to both sides. But now we see that this justice system is leaning more to the accused person, which is something that really frustrates us. This is 9 years. That is too much. That's too much for any family to tolerate this kind of delay. Wun'wana wa timbhoni Zandi Khumalo na yena a nga nyika vumbhoni hi vuntshwa. Zandi Khumalo i makwa wa Kelly Khumalo loyi a ri murhandziwa wa senzo meyiwa loko a dlawa endlwini ya vona eFosloras. Zandi Khumalo a ri kona na yena endlwini liya. Vandla ra ANC ri tsundzuke vutomi bya khale ka xandla xa matsalanankulu Jesse Juwate hi ku ya andlala swiluva esirheni ra yena eWest Park eJoni. Man Juwate u love lembe leri nga hela hi mhaka fukuzani a ri na 68 wa malembe. Loko a vulavula ka ntirho lowu wun'wana wa tinhenha ta ANC Ronnie Kasrils u kombele President Ramaphosa ku lemuka matiko ya kule ya misava lama rhandzaka nyimpi no vanga swiphiqo emisaveni. Sweswi na ku tlula lembe xandla xa matsalanankulu wa ANC Jesse Yasmin Duarte a hundze emisaveni. Vurhangeri bya vandla va le ka matshalatshala yo tipfuxelela ni ku lulamisela nhlawulo wa mani na mani wa 2024 laha va faneleke ku langutana ni swiphiqo swa vaakatiko ni ku avana loku nga kona eka vandla. President wa vandla ra ANC Cyril Ramaphosa u ri sirha Jesse Duarte a nga chavi ku humesa mavonelo ya yena hambi loko swi ta komba ku hambana ni vurhangeri bya vandla ra ANC kambe a ta endla tano hi ndlela leyi faneleke. In times of challenge, Comrade Jesse stood tall, leading with dignity, with respect, with integrity and grace. Her unwavering resolve, her outstanding diplomatic skills, and her ability to navigate complex issues have left an indelible mark on many that she interacted with. Many drew great lessons from the way in which Comrade Jesse deported herself
as she executed her leadership role. khale ka holobye wa vunhlori Ronnie Kasrils u tsundzuxe President Cyril Ramaphosa ku tivonela eka matiko ya le vupela-dyambu lama hluvukeke na NATO lava lavaka ku tirhisa matiko lama hluvukaka eka ku vanga ku pfumaleka ka ntshamiseko ni madzolonga eka matiko man'wana. Kasrils u tsundzuka hi laha Jesse Duarte a hoxeke xandla ha kona eka ku lwela ntshunxeko wa le Palestina, vanhu va le Western Sahara na le Democratic Republic of Congo. We must be foursquare in terms of international solidarity against imperialism, this monster that is wrecking the world, not just our people, the poverty and all the other evils visited on it by international capital. ANC vhiki leri ta rhurhela mbulavurisano wa tipolitiki wa BRICS Plus wa mavandla hinkwawo lama fumaka endzeni ka ntlawa wa Brazil, Russia, India, China na Afrika-Dzonga ku nga si fika, lowu nga xikombiso xa nhlengeletano ya varhangeri va matiko ya BRICS laha president wa Russia Vladimir Putin a nga cinciki eka xiboho xakwe xo va a yinghenela hambileswi ku nga na xileriso xa khoto ya misava ya vugevenga ICC xo n'wi khoma. Khoto le henhla eJoni yi herise mbuyelo wa nhlengeletano ya ANC exifundzeni xa Ekurhuleni ya Mudyaxihi lembe leri nga hela. Nhlengeletano a yi khomeriwe eFourways eJoni. Xiboho xa khoto xi herise swiboho hinkwaswo leswi nga tekiwa hi nhlengeletano liya ku katsa na vurhangeri lebyi nga hlawuriwa. Isamahlweni Mahungu eka SABC hi ririmi ra Xitsonga. Vandla ra ZAPO na vandla ra PAC ya ta tirhisana eka nhlalo lembe leri tako ra 2024. Mavandla lamambirhi va endle xitiviso lexi namuntlha endzhaku ka nhlengeletano ya vona leyi nga va kona emaheleni ya vhiki. Kule ku endliweni ka matimu ku sale tin'hwetinyana nhlawulo wa mani na mani wa 2024 wu nga si fika. ZAPO ni PAC va fikelele ntwanano wo phikizana eka nhlawulo swin'we. ZAPO and PAC resolved and gave effect to jointly commemorating the deaths of Sobukwe and Biko together, the fathers of Pan-Africanism and black consciousness in Tanzania. We need to form an election pact, which is exactly what we are declaring to the nation and the whole world. Mavandla lamambirhi ya vula leswaku leswi hi swona leswi maAfrika-Dzonga a va swi rindzerile. The PAC has been able to go beyond its difficulties. They moved from 5 organizations into 1 after their Kimberley Congress. But the reason why today we are here, it is because we've accepted that we did have problems. And the first way to remedy your situation is to accept that here I have a problem. So we have since resolved those problems. In fact, we worked hard to take these organizations into the center of politics. Hi le tlhelo PAC yi vula leswaku yi langutele n'wangulano mavandla ya tipolitiki ya BRICS n'hweti leyi taka. Vandla leri ra ntshunxeko ri vula leswaku ri kongomise eka ku seketela rito ra Afrika naswona ri ta tlhela ri tirhisa nhlengeletano ku tihlanganisa ni minhlangano yin'wana leyi nga na vonelo ro fana. Handle ka vandla ra ANC ni vanghana va rona, PAC hi rona ntsena vandla ro kaneta ra laha kaya leri rhambiweke eka mikanerisano ya mavandla ya tipolitiki ya BRICS leyi sungulaka hi Ravumbirhi eGauteng. Willie Madisha loyi a nga hlongoriwa hi ntlawa wo karhi eka vandla ra COPE u ri vandla lera ra COPE a hi ra yena Musiwalikota. Madisha u vile na nhlengeletano ya Mahungu eKempton Park. Vandla ri avana hi le xikarhi. COPE does not belong to Lekota. COPE does not belong to this group of, I don't know what to call them. COPE belongs to the people of South Africa. I want to say to you that COPE is going to the national elections again next year. We are going there. I want to say to you that COPE is strong. It's unfortunate that if you check, when we went to the elections in
the first elections, we had 1.5 million people voting for Cope. But the number went down. Why? Because he did all those kind of things that he did. Ntengo kungunzwane bzele ka bangi ya VBS wu yisiwe ka n'hweti ya Nhlangula. Ntengo a wu fanele ku ya mahlweni namuntlha ekhoto ya le henhla ePitori. 10 munhu wa vanhu va hehliwa hi ku yiva mali ya bangi ya VBS. Va vuriwa ku va phakane hi 2.3 billion wa tirhandi ya bangi liya hi ndlela ya manyala na vukungundzwane. Mali leyi a ku ri ya vapfumari ku katsa na vadyuhari lava va ringeta ku hlayisa mali. Yin'wana yi huma eka timasipala hi xitalo ta le Limpopo leti nga ongiwa ku ya vekisa mali eka bangi liya ya VBS. Ntengo yisiwe ka siku ra 2 n'hweti ya Nhlangula rona lembe leri. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE. Banyana va ta ka ntlangu sungula wa World Cup na Sweden va ri eka xiyimo xa kahle leswi ka loko va hlula Costa Rica hi timbirhi eka tandza eka ntlangu wa xinghana wo lulamisela World Cup. Xipano xi le ntsindza Wellington eNew Zealand. Ku tilulamisa ka banyana ku nga ri loko olova ka mavikinyana lawa nga hundza tingwazi ta Afrika ti ve na njhekanjhekisano wa swa timali na SAFA leswi nga endla leswaku xipano xi ala ku tlanga ntlangu wo tilulamisana na Botswana emasunguleni ya n'hweti kambe hinkwaswo swi vuye swi lulamisiwa va nga se famba ku ya eka khapu ya misava naswona xipano a xi tlanga hi ku tiyimisela swinene loko va hlula Costa Rica hi tigolo timbirhi eka tandza hi Muqivelo. Ku hlula ka vona ehenhleni ka ntlangu lowuya swi engetele vutitshembi bya vona ku nga se sungula mphikizano wa khapu ya misava. I hope that, the confidence that we picked up from this game, we can take it straight into the tournament because it's going to be a tough one for us. Banyana va ta va tlanga khapu ya misava ra vumbirhi. Va humesiwe eka mitlawa malembe ya 4 lawa nga hundza eFrance. Kambe va ri ka ha ri na swin'wana leswi lavaka ku lulamisiwa. Na hambi leswi va nga va na tlangelo ra kahle loko va tlanga na Costa Rica. Our aim is to go to Sweden's game, so the preparation went very well. Banyana ve le ka ntlawa wa G na Sweden, Italy na Germany va ta tlanga ntlangu wa vona wo sungula na Sweden eWellington hi Sonto. Kasi loko nga sikimeta vachayeri va mathekisa e-hailing ku katsa Uber na Bolt va ri a va enetisiwi miholo le hansi leyi va yi kumaka kusuka ka vathori va vona. Vachayeri lava va rhavirile Soweto va kombise ku vilela namuntlha va koxa leswaku mfumo wu nghenelela. Our demand is, at the present moment as we speak, all the e-hailing companies, they're taking 25% commission plus 6% request commission from a client, but that money total is taken from the right amount. So now the drivers are the one being affected by this because it amounts to 31% of the commission plus fuel. You look at the fuel now, the cost of the fuel. So all drivers now, they're working basically for nothing just to enrich these foreign companies. Now we say no, it must come to a stop, and they must lower their commission fee to 15%. And also we want them to also start driver development plans and also to give back financial stability and growth into the industry and the drivers that are making the bridge. Vakane mahungu lama mkhomelo namuntlha endzhaku ka mavhengele Oscar Xiviti ta hitisela xiviko xa maxele. Mina vito i Musa Mavonda. Perel. Eka madam lamanene ndza mi perisa hinkwerhu langiseni maxele eka madambe ya siku ra namuntlha hi karhi hi langutisela moya lowu nga ta hunga ehenhleni ka tiko hinkwaro na mpimo wa 10 wa tikhilomitara hi awara loko hi langutisela vupela dyambu nakona na mpimo wa 10 wa tikhilomitara hi awara hi kombela vanhu mi tilemukisi endhawini teto kambe siku ra mundzuku ku ri na rihlampfu ra moya titimeli leri nga ta ri karhi tshunela mpfula yi ri na mpimo wa 30 xikan'we na 60% endhawini ta le vupela dyambu kambe ku ri na mapapa endhawini letiya loko hi langutisa xikarhi ka tiko ku yisa le en'walungwini ku ri na dyambu hi kombela vanhu mi tilemukisi endhawini teto kambe loko hi
hi nge swi lemukiso swa siku ra mundzuku ku ri na ritshwa leyi nga ta ri kona ehenhleni ka tiko kambe loko hi langutise dzongeni xikan'we na le vupela-dyambu ku ri na magandlati ya matimba swinene hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto loko hi langutisa maxelo ku ya swifundza hi sungula mfundza ya Gauteng ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo xi karhi ku kufumela Vereeniging yi ri ka 22 wa degree Pitori na yona yi ri ka 24 wa degree loko hi fika Limpopo ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo xi karhi ku kufumela Lephala leyi ri ka 28 wa degree loko hi fika Giyani ka Miningisi yona yi ri ka 29 wa degree eMpumalanga ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo kambe ku horile eMalahleni yi ri ka 23 wa degree Carolina 22 loko hi fika Skukuza ku karhi ku kufumela eka 31 wa degree ku ta ku ri na Mapapa ehenhleni ka xifundza xa KwaZulu-Natal kambe karhi ku kufumela Ladysmith yi ri ka 26 wa degree loko hi langutisa le nhlangutin Durban yona yi ri ka 26 wa degree kambe hi tsundzuka swa ku ta ku ri na Mapapa ehenhleni ka xifundza xa Eastern Cape hinkwaxo kambe Graaff-Reinet yi karhi ku kufumela ka 24 wa degree Malitswa 20 loko hi langutisa le nhlangutin Makhanda yona yi ri ka 23 wa degree ku ri na mpfula ehenhleni ka rihlanguti ra xifundza lexiyani kambe ku horile Cape Town yi ri ka 15 wa degree loko hi langutisa Mossel Bay yi ri ka 18 Beaufort West yi karhi ku kufumela kona eka 23 wa degree kambe ku ri na Mapapa ehenhleni ka xifundza xa Northern Cape hinkwaxo kambe ku horile Springbok yi ri ka 19 wa degree Sutherland yi ri ka 14 loko hi fika Upington na wena yi ri ka 27 wa degree ku ta ku ri na Mapapa ehenhleni ka xifundza xa Free State kambe ku karhi ku kufumela Bothaville eka 24 wa degree Sasolburg yi ri ka 22 loko hi langutisa Bloemfontein yona yi ri ka 22 wa degree kambe tsundzuka leswaku a North West ku ri na Mapapa ehenhleni ka xifundza xa karhi ku kufumela Tosca yi ri ka 25 wa degree Mahikeng yi ri ka 25 loko hi fika Rustenburg 24 wa degree Bloemhof le dzongeni yona yi ri ka 25 wa degree ka vulawuri ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani